Omar sana ne istedi? Sen kayda, Omar kayda. Omar Medine'de otur. Sen bana bir avulda, bir aytalada, bir şahırda otursun. Çeçeçanında ayyetin sözü var. Vallahi Allah'a ansız aytayım. Omar halifada oturgan günden başlap bana bir sıylık gelip çok. Anladınız mı? Omar halife olup oturgandan beri bana bir sıylık gelip çok dedi. Omar bükülüp tutar. Жақсылыққа бүйіру жамандықтан қайтарып Аллаға иман келтіру. Мен иншалла мен мұсылманмын дегеннен кейін, алхамдулилlah мен Алланың құлымын, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның үмметімін дегеннен кейін біздің мойнымызда үлкен жауапкершілік болады. Өте үлкен жауапкершілік тұрады. Қараңызшы. Қой санам, деп өзіміз ғана оқып, өзіміз қайтып келіп жүру емес, бәлкім үмметтің бүтін жауапкершілігі мойнымызда болар екен. Омар ибн Хаттаб жылап тұрды да, апатай, саған қанша берсем осы қарғысыңды қайтып аласың. Şöyle canına ayırlarında deseydin maskaralamazsın mı? Çok dedi apatay dedi. Siz dedi kaça sorarsanız bir vereyim dedi. Sonra Omar'dan tozaktan sakıp kalayım dedi. Sonra Omar'dan tozaktan sakıp kalayım dedi. Şimdi anayı para attığında 25 dirham dedi. 25 altın. Şimdi ben 25 sıcaklıkları bölüm verdim, sen bölüm verdim. Şimdi de